moje ime je Nikola Dulić, danas ću vam pokazati kako postati partner sa YouTube. Znači idete dalje na Sing In, Sing Out, napravit ćete vašu email adresu ovdje na Google, znači unesit ćete sve vaše podatke, znači name, username, sve, znači stavite da je srpski broj, znači tu ništa ne menjate. Znači unesete vaš kod, ovdje gdje piše location, stavite da ste znači iz druge države, znači mora druga država, znači ne sme Srbija da bude jer za Srbiju monetizacija neće raditi. Znači kada to se raditi, idete next step, ponudit će vam kako će vam stigne poruka, voice call, text message, idete text message, continue. Posle toga za nekoliko trenutka će vam stići poruka na vaš mobilnom, znači da ako ste unijeli dobar mobilni, znači stići će vam poruka. Znači kada stigne vaš kod taj na vaš mobilnom telefonu, unit ćete ovdje da piše enter verification code. Znači to unesete, znači taj kod, kao što sam ja uneo, znači idete continue. Posle daje toga će mi puniti, znači next step, da potvrdite vaš account, get started, znači cepate dalje. Znači evo, account piše da vam je potvrđen, sve znači piše vaša email adresa, znači to je sve ok. Ali na Google odmah kucate dalje za sljedeći korak, YouTube partner program. Znači YouTube partner program, nije bitno u kojem redosledu, znači mora piše YouTube partner program. Znači kliknite to, evo ovako mora da izgleda, znači YouTube partner program sa crvenom sličicom jednom i ispod dole će pisati get started. Znači to će kliknite, znači kliknite to, ponudit će vam da unesete vašu šifru, te email adrese što ste napravili, znači unesete šifru, kada unesete idete dalje, znači enter. Evo ako piše vam da vam je aktiviran YouTube account, znači dole se piše monetization da je sve u redu, znači idete znači dalje na enable my account, znači to vam je znači da potvrdite monetizaciju za vašem accountu. Znači idete dalje, cepite znači accept, got it, znači to sve štiklirajte što već ima. Znači evo piše da je sve u redu, znači ovo da je sve u redu. Sada idete znači na desni klik na vašem channelu, znači YouTube settings, kliknite YouTube settings, piše dole channel settings, idete na monetization, znači kliknite monetization i sada izbacio monetization koje opcije ima sve, znači evo ima tu sve piše kako šta. Idete dole prezimlju opciju gdje piše how will I be paid, znači to kliknite i piše vam dole you must associate AdSense account, znači to gdje vam piše tu kliknite to. Znači evo izaće vam opcija how you appear on YouTube, znači to idete cepite dalje, ok I'm ready to continue, znači to ok kliknite. Kada ste kliknuli to, znači izaće vam sljedeći korak gdje mora da kliknete next, znači to kliknite next. Sljedeći korak je znači već potvrda Google AdSense-a, idete znači yes, to je znači idete prvu opciju da vam piše, da potvrdite da to je ta email adresa. Posle toga kad mi izađe znači da se ulogujete, znači nije tu nikakav bug ili nešto poništenje, znači mora da unesete opet vašu email adresu i šifru. Znači to će ukucati, znači ukucate vašu email adresu i šifru. Kao uradite to idete dalje. Znači sljedeći korak je drugi korak u AdSense-u, znači da potvrdite da je to vaš channel, znači da je koji jezik znate, znači to cepite dalje. Treći korak, znači evo piše da potvrdite vašu adresu, dakle ste, znači koji je grad, koji je poštanski broj, znači to sve mora nesti tačno, a da bi uvijeli to tačno i da bi se poklapalo sa email adresom, morate da promenite adresu na email adresu kao što ću vam pokazati sad. Dobro, da se vratimo dalje, znači idemo na strelicu dole gdje piše account, znači tu kliknite, idemo na account, sad će izaći opcija gdje piše email edit, znači gdje piše email, kliknite edit. Ovdje ćete se na sljedeći prozor gdje će vam ponuditi zip code, time zone, country, vi ćete staviti gdje je bila Češka republika ili neka druga država, staviti da ste iz Srbije. To stavite da ste iz Srbije i idete na save, znači zapamtite, samo stavite da ste iz Srbije. Znači, poslije toga kad idete znači, na AdSense, znači stavite znači, da ste sve iz Srbije, znači da ste sve vaše podaci stavili tačno. Znači, vodite računa o tome da ste stavili na Google accountu da ste iz Srbije. I ovo sve idete, znači, cept i idete, znači, da čekate potvrdu od Google AdSense, potvrdu da li ste primljeni za YouTube program. Evo, piše ovdje nedelju dana, ali to će biti uskoro, znači, za nekoliko 5-6 sati dobit ćete poruku da li ste primljeni za YouTube partner program. Toliko od mene, znači nadam se da ste uživali u ovom klipu, ako imate nekog pitanja, ostavite komentara ispod dole, doviđenja, pozdrav.